yenu ekusebenzeleni ANC ikakhulukazi ewadini silozile iwadi comrades iyona ndaba ebuhlungu leyo silozile iwadi siloze to MK angazi ngathini comrades umuntu kodwa comrades akanibonge ngama contributions in towards the campaign akuyona into ekade siyilindele but into ekufanele siphile nayo comrades into engifaka lana kule group ukuthi kunabantu abaningi abafake more than imali kulento ekade bepusha as hard as you can think ukuthi sibe victorious okugcina ngenzekanga comrades enye into ke comrades angazi ukuthi ngizoyihlanganisa kanjani i-report yale mali kade isicontribute yamaqabane manje ngoba ibisisebenza ingena lapho kufanele ingene khona ingena la kufanele ingene khona okunye bekungena ilipho and indlela bekusebenzeka ngayo beyingeyinhle ngoba bekuthi usesewadini kube kufanele uyeqopha at the same time kuleli sonto nje so ama report angazi noma ngizokwazi ukwahlanganisa ngendlela comrades but nje comrades asikwazi kwakukhuluma asikwazi kwakwenzani sicabanga ikusasa le ward sicabanga ikusasa le sub region sicabanga ikusasa le region ukuthi libhekephi ilokho nje comrades engithi ngikudlulise ngiyabonga hayi sidliwe la NTZ sadliwa sancama eherikola yonke abantu bavotela MK kade sibaphekela mina bengijude ekuphekeni ke kusho ukuthi bengiphekela abantu be-ANC kodwa bavotela MK sebedla ukudla okhari bethu hayi abantu ayigeke ngiwabonile la NTZ hayi ngeke ngikhathele ngodaka sikhulu isililo eKZN emva kokubonakala iMK iqenqeleza phambili lalelani lana ke ma MK ayikho into ejabulisayo ayikho futhi into esizojabula ayikho into ejabulisayo asikwazi ukudla ngeke futhi uzuyethola ungadlile so ayikho into esijabulisayo njengamanje abangasijwayeli kambi bacabanga ukuthi bazosinika iKZN bese kuyathuleka kanjalo wonke ama province siyayazi into esiyenzile siyayazi into besiyenza thina akwazi ukuthi singa appearisha sibe more than 7 million under iMK registration yethu mase sizohluleka ukuzovota when sazi kahle ukuthi le vote libaluleke kangakanani awangasijwayeli kambu uIEC iDA neANC ayengasijwayeli kabi kade besibukile esibabukile sithulile siqhubeka sizenzela into yethu sizikhampenela belobe besichukuluza besithatha besisa elontunjane yabona ke manje umsholoza akayiyeke kuthina le avele uyeke kuthina le emsholozi sizoyi-attenda sifuna ukuzibalela thina amavote ethu sihlanganise amavote ethu thina MK lento esizoyibala thina sifuna ukuyibona kuyiyona appearisha lapha kwi-IEC even masakuthiwa ama-ANC isiwa rigila amavote manually yazama we know ukuthi ngeke izisibithe still that we know for a fact otherwise we want a rematch awuqale phansi uIEC uspend imali uhambe ukwenza ama-ballot paper amasha siqale phansi sivote kabusha sigadisise ke this time sigade ngamehlo abomvu ngoba basile laba bacansa sibone bazohlangana kuyiDA neANC bese basicindezela into engakaze siyibone lapha phakathi eParliament bese kube ngazathi iMK ayenzi lutho vele sobe sesingenawo amandla okwenza izinto le constitution esithi sifuna ukuyishintsha ngese sikwazi ukuyishintsha bazofike bayosicindezela lapha ngaphambili if uRamaphosa ecabanga ukuthi imelika le
abathatha amavoti kaDonald Trump bawanikeza uJoe Biden bathula bafold izandla kwabo ukuthi sirojiwe kwaphela kanjalo. Lalela ke Ramaphosa sama South Africans thina mongasazi thina sama South Africans thina singomkabayi siyayiphaka ungasijwayeli kabi ungasenzisi izinto ezenziwa koGaddafi ungasisukeli siyinzala abantu silwela ingane zethu silwela izingane zethu angeke sihlale phansi kweSouth Africa sicindezeleke kuyona ngenxa yakho angeke lento abayikhalayo la iKZN ayikho nisazokhala khululekani nje abona makuthi beseniplanile ukuthi niyawariga namavoti nizoqhama senithi bha iANC neDA iwinile khohlwane ngeke ningalali futhi nasezindlini zenu ubuthongo abungavuki kusukela namhlanje ubuthongo ungabi nawo uDA noma uyiNC uplan ukuriga amavoti uqhubeka nokuriga amavoti ungalali ungadli futhi ungabhoshi ungayi nasetoilet ngeke we're not accepting this ngifuna nazi ukuthi njengoba nihleli lapho we are not accepting sizozibalela thina amavoti ethu otherwise yaphaka umkabayi manincane nilambe nife ngithothwa mna kulami icala ningathanda ikabisho umbutho aliwayiqada umbutho lento bakuvota kathi ayivotele ANC phila kwamanzi awekho umqundu ANC nivotele ngokwena uthotho umbutho wenu kalokhu ngiyamezelani mayinifake imela kho ANC Baba,